Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anissa, olahraga bersama siapa? Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, lagi kita semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Isma mau sekolah nih sahabat, tetap masih sekolah online. Isma pakai baju apa nih? Seragam olahraga. Isma hari ini ada pelajaran olahraga. Ikutin yuk sahabat. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya ya. Sahabat, Isma mau pilih sekarang dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah. It's my religion. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Is the prophet and messenger of Allah. Wa bil Qur'ani imaman wa hakama. Ilma warzuqni fahma. Amin. Let's pray surat Al-Fatihah. Isma. My calculation identity Bisa sambil is it makan. transparent or no? Sambil makan ya sahabat. Good. Makan apa You Isma? understand? Okay. Cake. Ini cake kesukaan Isma sahabat. Iya sahabat. I will go. Okay, sing together. Satu. Mana Isma? Ayo gerak. Ya, apa lagi? Hampir betul, hampir betul. Anissa, olahraga bersama siapa? Pak Guru. Bersama siapa lagi? Teman-teman. Hebat, sudah ketemu jawabannya. Olahraga bersama. Sekarang kita olahraga. Bikin badan sehat loh sahabat. Pelajarannya lagi melompat.
Belum. Siap dulu. Dari 1 sahabat. Kakinya jangan. Lutut. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Tangan ke depan. 1. Siap-siap. 1 dulu. 1 dulu, belum ke depan tangannya. Tangan ke belakang dulu. Hop. Iya. Ke depan. Ayo lompat. Ayo lompat.